Ngoba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukelo wetindzaba telulwimi lesiSwati la ku SABC. Sitatfula bukhoma sise Auckland Park eJozi etindlini tekusakadade SABC lishonile. Asibonge mbukeli ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili lomuhla. No section of our society is hounded, persecuted, or subject to ethnic victimization. It is a sad day when Afrikaners no longer feel welcome in the country of their birth. Emacembu etepolitiki avakalise imibono leyahlukene ngemabhunu langemashumi lamane nemfica lafulathele iNingizimu Afrika alibangisa eMelika kuyokhoseliswa. The air would also have added more of a swirling effect. The person would therefore have spun around at the same speed as a train. Umhlati weteluhlolo lowasita emaphoyisa eliphenyweni lwekushona kwa-Chief Albert Luthuli utshele inkantolo lephakeme eMgungundlovu ukuthi kungendeka washaywa Luthuli. Emacembu etepolitiki avakalise imibono leyahlukene ngemabhunu langemashumi lamane nemfica lafulathele iNingizimu Afrika alibangisa eMelika kuyokhoseliswa. Laba bekunene basuke kuleli ngempela sonto emva kwemukela simemo samengameli weleMelika Donald Trump ukuthi ke bangeta eveni lakhe njengebakhoseli. Lokhu kuta emva kwekuthi bathi baphethwe kabi futhi ke babukene neludlame eNingizimu Afrika. The African National Congress registers its firm rejection of the United States government's decision to grant refugee status to 49 individuals self-identifying as Afrikaners. Let it be categorically stated that there are no Afrikaner refugees in South Africa. No section of our society is hounded, persecuted, or subject to ethnic victimization. In the appreciation of the EFF, we view this as nothing but part and parcel of a deliberate campaign by the United States of America and Donald Trump to try and characterize South Africa as a nation that is perpetuating a non-existent genocide in order to put into question South Africa's moral standing. There should be understanding for the decision that they took, because we need to look at all the policies and all the measures in South Africa that make Afrikaners feel unwelcome and unprotected in the country of their birth. The PAC, we respect the right of every South African to relocate or immigrate, but that right must not be exercised on the basis of false claim. Saying you are being persecuted when there is no such threat undermines the true democratic reality of our country. Sikubutile mbukeli ukuthi kuyasisebentela yini thine njengetakhamuti khamba ngebunyindi kwemabhunu nobeke ema-Afrikaners kuleli ikakhulukati eluhlangothini lwetekulima uphendvule ngalendlela. Angeke kube nemthelela lo movie msakade ngoba nangithi ngiyabuka lamabhunu lalahambako ngilawa vele la godla tindvo kudzala abeka imali kudzala. Ukuhlohlana sijabule sithi amabhunu ahambe kepha egcineni kuzolimala thina kakhulu ngobani thina indle emnyama bese ngakafundi ulukhulu kangako kwezolimo. Uyabona ekhambeni kwalabantu angiyiboni iqhubeke ezolimo ngempela mina ngoba mawubuka nje thina abantu abamnyama uma besibona indawo sesicabanga ukuthi sakhe izindlu kuphela asicabanga ukuthi silime. Hayi msasazi kusekuhla khonto ezawuma imisebenzi izawuhamba ngendlela eyiyo. Abantu abafuna ukuhamba baye eAmerica mabamkhe msasazi kuba kaloku bona basafuna ukwehla besenyuka. Hayi inkosi amabahamba yabahambe siyobona ukuthi izwe lethu thina abantu abamnyama silithatha silibeka kuzosichaphazela kakhulu kwicala lolimo kuba ukulima thina kuyasohlula tu amasimo abawomkhulu alalo ngalijikela ezekulo lonke lalapha eSouth Africa. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Kulandzela kuhamba kwelicembu lemabhunu ngenhloso yekuyokhoseliswa eveni laseMelika emva kwekuthi ke ngaphambilini kube nelithimba lelavakashela eMelika lapho khona laveta kungaphatheki kahle kwebantfu labamhlophe kuleli. Kulapho ke umengameli waseMelika Donald Trump akhipha isimemo sekuthi bangeta kulelave ngaphansi kwelihlelo lekukhoseliswa. Kubuka ke loludzaba emoyeni sikhulumisana naNjingalwadi Bheki Mngomezulu. Asikubingelele Mngomezulu etindzabeni teSwati. Asibingelele Sis Rebecca, asibingelele koza kwenu bese sibingelele nababukeli bakho.
Kwakuqala nje kubokwani ukuthi ungalungela ukukhoseliswa? Ngekubhekwe isimo sezombusazwe ezweni osuka kulona ukuthi sime kanjani. Uma uthi alukho uzinzo lwezombusazwe endaweni noma ezweni osuka kulona lokuthiwa i-political stability, bese kubhekwa ke ukuthi uphephe kangakanani kulelozo. Uma uthi awuphephile unelungelo ke lokuthi ucele ukuthi uhlale kwelenye izwe noma ukhoseliswe kwelenye izwe lapho uzothi uma uhlezi khona ukhululeke wazi ukuthi akho umuntu ongagcina ebeka impilo yakho engcupheni. Ingabe simo setepolitiki kuleli singaba nesandla ukuthi laba bekunene bathi khanze basebungotini kuleli? Ayikho yonke le nto leyo dadewethu, asingalokho nje simosha isikhathi sakho. Amabhunu athatha isinqumo sokuthi afuna ukuyohlala eMelika. Kungaba ukuthi abantu abake baye eMelika ngaphambilini babona ukuthi mhlambe ngahlaleka kangcono, noma abantu abangakaze baye phesheya nhlobo abajajuliswa nje ukuya eMelika. Kodwa ukuthi balapha ngoba behlushwe eNingizimu Afrika, bebulawa eNingizimu Afrika, amanga nje ahlaza cwe into engekho nabo bayakwazi futhi lokho. Kulibeke kuphi le live kumave emhlaba kulandzela ukuthi Trump anike test form bese kuhlukunyedwa kwebantu labamhlophe kuleli njengalwadi? Kuya ngokuthi umuntu ucabanga kanjani. Abantu abakwaziyo ukusebenzisa ingqondo bayabona ukuthi lento ebisho umengameli uDonald Trump yinto eyakhelwe phezulu kwesisekelo esingekho ngenye indlela engamanga. Kodwa ke labo abakholelwa yonke into abayizwayo bazokukholwa lokho kusho umengameli uTrump nalokho kwakusho AfriForum nezinye inhlangano ezaye eMelika zafeza thabelungu bahlushwa, bese bekholelwa ke futhi kakhulu uma sebebona lamabhunu lawa ahambile ayeMelika ukuthi ngempela amabhunu ahlukunyezwe eNingizimu Afrika. Umbuzo uthi umehlukunyezwa ahlukunyezwa ubani, ewahlukumezelani, ezotholani kuwo? Nawo ke imbuzo ofanele baqale bayiphendule. Ingabe ke itawuba ngulenjani inhlalo yalabo labatawuhambele eMelika njengebakhoseli nakuphela isikhathi sa Trump njengebengameli sekungena uhulumende lomusha? Umbuzo obaleke kakhulu lo dadewethu. Ngiyacabanga ukuthi lamabhunu ahambile ahambe ngacabangisisanga kahle. Okokuqala nje uma bekhala ngokuthi ulimi lwabo lwesibhunu liyaphazamiseka eNingizimu Afrika, umbuzo ozolandela ukuthi njengoba belapha eMelika bazohlala ndawonye yini, bazakhele eyabi Oranje. Uma ukuthi akuzukwenzeka lokho bazohlala nabanye abantu baseMelika, bazolivikela kanjani ulimi lwabo lwesibhunu? Ezikoleni lapho kufunda khona ingane zabo zofundiswa ngesibhunu noma zofundiswa ngesingisi. Yilezo zinto kufanele baqale bazibheke ngaphambi kokuthi bathathe isinqumo sokuthi bahlale eMelika noma benze njani. Kodwa nje iqinise ngeke siliphike ukuthi bahambile kwamanje, kodwa kungekudala bazobe bebuyile bela eNingizimu Afrika. Njengalatu asibonga kakhulu isikhathi sakho. Asibonge dadewethu, sibonga kwezakweni bese sibonga nakubabukeli. Ngubheki Mngoma Izulu lo ngunjingalandi kanti ke besibuka kabanti indzaba emabhunu lasuke kuleli ke leNingizimu Afrika ayokhoseliswa even leMelika. Kanti eqhubekela embili netindzaba emagenge kusetshenziswa kwetidzakamiva etikolweni kube ke ngilokunye lokhambe embili kumkhandlu wetifundza eParliament ngesikhathi tinvuna letibuke tekuphepha tiphendula imibuto. Indvuna yetemaphoyisa Senzo Mchunu itshele iParliament ngetinhlelo labanato tekulwisana nebugebengu etikolweni. Mchunu uthi bugebengu benyukile etikolweni. Le ndvuna yende lubito etikweni letemfundo ukuthi ke lisebenzisane nelitiko lakhe kucedza bugebengu. The South African Police Service employs various strategies to curb crime in schools, such as school safety programs, which addresses issues like bullying, gender-based violence, gang-related activities, drugs and substance abuse. And with regard to drug selling, SAPS utilizes intelligence from school community, including learners, and do drug searches. Libandla lelibuka similo semajaji litawuphindze lihlale mhla tingemashumi lamathathu kule nyanga letako. Lokuhlehliswa kulandzela ukuthi leli bandla linqume ukuthi Solwati wetebulili Lisa Verten kumeleke avunyelwe kwetfula bufakazi kulolu phenyo lwekuhlukubeta ngekwelicansi lokubukene nelijaji lelisetulu eMpumalanga Kapa Selbimbenenge. Lokhu kuta ngemva kwekuthi umholi wabofakazi Advocate Salom Shephas itolo avete ukuthi ke kuyamala ukuthi kungabitwa setebulili lekuyindvo ke bameli bambenenge
abaningi labangahambisani nayo. Sihlalo waleli bandla lobuye abe nguloyo la sathatha umhlala phansi Bernard Mwebe ukhiphe lesinqumo lomuhla. By Advocate Sikhakhane was the issue of relevance of the evidence by the expert and its materiality perhaps to the matter at hand. But on the other hand, there has been some counter-argument to say that the evidence is relevant and material. So having considered the matter properly, we are the view that we should rather err on the side of caution, rather allow evidence, even though there is argument about its relevance, allow it nevertheless to be given. We allow it to be given because we are confident that if it is irrelevant, we'll be able to hold accordingly at any time, even at the end of that particular evidence, we will say it is irrelevant, and then we will put it aside. Umhlati wetela uhlolo lo wasita emaphoyisa eliphenyweni lekushona kwa Chief Albert Luthuli. Utshele inkantolo lephakeme eMgungundlovu ukuthi luphenyo lwakhe lwaveta ukuthi kungendeka ukuthi Luthuli washaywa kuqala wabeseke umtimba wakhe ulahlelwa emvileni wesitimela. Sunet Nel loliphoyisa wahlolisisa lendzawo yesigameko ngenhloso yekubona ukuthi mbamba kwendekani. Kuthiwa ke Chief Luthuli washona ngemva kwekushayiswa isitimela nga-1967. Nel utshele inkantolo ukuthi usebenzise titatimende latitfola nga-1967 nebufakazi lobusha kuphothula luphenyo lwakhe. Usathi sesithathu ke kuhlaba titatimende letendiwe ngumshayeli wesitimela aphinze abe ngilowatiko kulwisana nemlilo. Leli phoyisa liphinze lathi lesivinini lesitimela besihamba ngaso bekangeke nje Luthuli alimale ngendlela labasho ngayo. If the locomotive traveling at a speed of 40 km per hour passed a person standing on a bridge without holding onto the sides of the bridge, his answer was that this person would have been spun along the sides of the train. The air would also have added more of a swirling effect. The person would therefore have spun around at the same speed as a train that would have been 40 km per hour. Lolphenyo lolusha loluchubekako luhlose kulwisana nembiko lowakhokhwa nga-1967 lothi kushona kwaLuthuli bekuyingoti. Wamukelekile mbukeli esigabeni sesibili sitenzaba tesiswati uma ucetha ngena hlala nathi disekhona. Tisebendi kanye nalabaphakela tinsita emayini yelilahle iBlacksburg lachte emalahleni eMpumalanga tibeke phansi ematomu tithi atikakhokhelwa kusukela nyakenye sekuphele liviki bahleti ngaphandle kwemayini. Tisebendi tifuna imiholo yato kanzi letinye titsigcina kuthola imiholo yato ngenyanga yengcini nyakenye. Labantu laba sesinesikhathi la affectekile kakhulu ngama-bills ne-tollment siyasebenza asikholi so tinetokufana tasicinzetela nano-school fees tebantwana bonke. Labanye balabo labaletha tinsita kule mayini bathi bahlangane baphathi kwento bativumelwano kepha amange tafezwa. Every month I bring the invoices. When I bring the invoices, the time when I wait for the payment, they come with another story. Change the address. I change the address. Okay, change for on the invoice mention the starting time to the end time. I do, but I didn't receive anything. So my cartel because nalezi mali lezi supply ngazo besistart from our pockets. So asana next. That's why the reason is to decide ukuthi sihlale la site until bakona ukuthi basiphatale. Then mabasiphatalile imali zethu weba izokhona ukuthi sikhona ukuthi survive. Le mayini ingaphansi kwesandla seMbhasopi kepha amange ikwadi kuthola uMbhasopi. Kanzi ke bafuna bagomela ukuthi ekle basuka labahleti khona. Umfundisi wakule Nigeria Timothy Mothoso ukhishwe lomuhla inkantolo yamanje East London kulandzela kwephula imithetho yekuba kuleli. Inkantolo yamanje nayitfula Sigwebo ivakalise ukuthi litiko letasekhaya lehluleke kumisa uMothoso inkantolo kungakapheli amahora lange-48 kanzi lamahora endlule ngemsombuluko ngensimbi yesikhombisa ekuseni.
Ngemdebile edolobheni lase-East London wagcina esiteshini semaphoyisa eMdantsane impelasonto yonke ubese uvele enkantolo ngemsombuluko emini lapho bese kudlulele amahora angama-48 nakuhlanganiswa lo mbiko litiko lasekhaya belingakaphawuli ngalolu dzaba. Sengetekile sibalo salabangasebenzi kuleli. Betela ubalo kuleli embikweni losemthethweni bathi ke lizinga lekweswelakala kwemisebenzi lenyuke nga1% kusuka ku31.9% ekoteni yesine yanganyakenye kwaya ku32.9% ekoteni yekuqala yalonyaka. Lokukhula kwelizinga lokubeke imisebenzi kufaka ekhathi bantfu lesebayekele kufuna umsebenzi kanti kwenyuke nga1.2% kwaya ku43.1% ekoteni yokuqala. Labangasebenzi lenyukele ku 8.2 million kulandzela kuzuba kwalo nga 237,000 ekoteni yokuqala. Lasebahanile kufuna umsebenzi benyuke nga 7,000. Labo ke labanganyakati kutemnotfo ngaletinye tizatfu benyuke nga 177,000. Ganzi eluhlangothini lwemisebenzi losemthethweni imisebenzi yenyuke nga 245,000 leyo lenganami bandzela yenyuke nga 17,000. Lokwenyuka kubonakala kakhulu kutekufutsa, tetimali kanye netetinsita. Tekuthengiselana, tekwakha, tasemakhishini kanye netetimayini tilahlekelwe imisebenzi. The first quarter of this year, employment was only 43,000 higher than the same time last year, and these jobs were all created in the informal sector with a rather steep decline in formal sector employment over this period. Kapa ibe nesibalo lesetulu semisebenzi nga 49,000 ilandzelwe yiGauteng. KwaZulu-Natal khona sibalo salabalahlekelwe ngumsebenzi sisetulu nga 104,000, eMpumalanga Kapa bangu 83,000 bese kuba yiNorth West bangu 57,000. Ganzi ke linani lensha leneminyaka lesuka kuleli 15 kuya kuleke 34 lizube lasuka ku 151,000 laya ku 4.8 million. Insha lengasebenzi yenyuke nga 44.1% kusuka ku 44.6% ekoteni yokuqala. INorthwest ibe nesibalo lesetulu sebantfu labangasebenzi nga 40.40% yalandzelwa yiMpumalanga Kapa. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile naliqathaniswa netimali takulamanye emave. Asesithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kuletamba embili kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu, lishonile? Alishone Rebecca Sevusena kulithimba lakho egoli lishonela kumbuko lezabade swati khona ke ekhaya ku-SABC wanamhla ke kulihlele liphuma embiteni sinenkapale phela gezi kuleli eNingizimu Afrika e-Eskom njengoba ke namuhla evakalise kubuya kwelo shading lokusigaba ke sesibili kusimate beke ngilosina ngetulo Eskom ixwayisa ke bantu bakulelo ukuthi ke batinake bagade ke nake imithuba emasebenzi lengekho khona ke Eskom njengoba ke kunelicekebane ke lebantu elimashele khona ke kulenye ke inkampani ya Eskom lesinza sempumalanga lapho bakhala khona nganawa ke mathuba emisebenzi lokuthiwa ke avela khona ke Eskom silapheze ke sibeka abantu balete abantu abangasebenzi kuleli eNingizimu Afrika njengoba beka sikhululwa elangene la namuhla siboleke indlebe ngo6 kuya ku7 kumsakato lokwala FM ake sibonge emlingani nzama malehle lethimba lakho nakuyeke mbukele ekhaya. Sibonga kakhulu kuSibu Phansi embombela kanti ke mbukeli tingako talomuhla tikhona ngesindebele kusasa kanti uma kubumbana insimbi yesikhombisa tikhona telwimi lesixhosa sikhona nesimo selitulo ngemva kwetitolo nibe nebusuku lobuhle.
Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu siboka kakhulu ke kuye Rebecca wakamaseyo kanti ke masibuka sithombe sithi kusela lamuhla akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula nobe ke likhombisa ngibonja ngemafu mabuya kakhulu kade impunga live kanti ke ikhasi nelive likhombisa ke langwala lomuhle kubalela ikakhulu kade kanti ke masicubeka sibukela ke lana selangeni la kusasa nakhona sisekhona ke lawo mafu lawabona ke impumalanga elive kanti ke ikhona ke naleyo ngungwala lomuhle kanti ke mayensholo la Kapa nakhona ikhombisa kuba khona lenkungu njengoba ubona ngwala lomuhle likhombisa ke la kuba nobe ke kubalela kuleto nzalo letowe kanti ke masibuka ke la ikakhulu kade emazinga ekushisa masibuka ke sifunza eGauteng mabuka ke Pretoria nangale Broncos Parade lapha ku 23 kanti ke masibuya eKhulu Springs nakhona lapha kuye ke la 22 lipholile nzawo leto ke Limpopo mabuka eMusina nakhona likhombisa ke kufuthumala iliphalale eThabazimbi ngale ku 23 mabuka eBekasford lapha kuye ke la 20 kanti ke sifunza impumalanga mabuka nzawo lifana nomashishini likhombisa ke la kuphola nangale kubusikhukhuza kubombombela lapha ku 22 boCarolina ahleli lapha kuye ke la 20 kanti ke sifunza KwaZulu Natal nzawo lifana nabomnambithi lapha ku 25 ePietermaritzburg lapha ku 27 kanti ke mabuka boDurban lapha kuye ke la 26 ngolwemhlalo sokuthi lifuthumele kuleto nzawo leto kanti ke Eastern Cape nzawo lifana naboGrafi lifuthumele ngaye ke la 28 29 eXuba kanti ke kona Joli kuyashisa ngaye ke la 30 kanti ke sifunza Western Cape nzawo lifana naboFredendal lapha ku 32 kuyashisa eKlenwelem nga 34 mabuka ku Cape Town lipholile nga 24 nangale ke la kubo Cape Agulhas kanti ke Northern Cape ngalomuhle Appington lapha ku 26 eKuruman 22 eKimberley lapha kuye ke la 23 mabuka ku DA lapha kuye ke la 22 lipholile kuleto nzawo leto kanti ke sifunza eFree State nzawo lifana naboPorterville lihlele ku 24 kanti ke 23 eVolco nobe ke eVelcom kanti ke Bloemfontein kuyobe kubanza ke ekseni kepha kuphole ngeCustomer Madina kanti ke la sifunza iNorth West ngolalo lomuhle mabuka nzawo lifana naboPotchefstroom nangale Bulletinburg lapha kuye ke la 22 mabuka boFreiburg lapha kuye ke la nobe ke 23 kanti ke ekseni kuyobe kubanza kanti ke kuBotaung nakhona kuyabanza ekseni ngaye ke la 20 nobe ke 23 kanti ke mabuka nobe ke kuTosca lapha kuye ke la 24 nakhona nzawo lifana naboMahikeng kuyobe kubanza ke ekseni kepha iCustomer Madina libe ke selifuthumela ngolalo lomuhle angisho ngingakube nguphathele kona busuku abube ngilobuhle